Novca primaoca će podsjetiti na 40. godišnjicu smrti i neizbrisiv trag u kulturnoj historiji naše države koji je ostavio Ivo Andrić. Naime, Zavičajni muzej Travnik objavio je poštanski žig i filatelističku kovirtu na kojoj je ispisana Andrićeva misao o smrtnosti koju u romanu Travnička hronika izgovara kajmakam. Sve poštanske pošiljke koje danas budu upućene iz Travničke pošte imat će taj posebni filatelistički žig koji ima i sadrži motiv te obljetnice, informacije o obljetnici, pa tako da i primaoci širom svijeta koji dobiju te pošiljke na taj način budu obavješteni o tome, a u filatelističkim krugovima to je osobito cijenjeno taj žig takozvanog prvog dana. Iako je 10. decembra 1961. godine Švedska akademija Nobelovom nagradom za roman Na Drini čuprija, ali i za cjelokupan rad na historiji jednog naroda, Ivo Andrića lansirala u vrh svjetske književnosti, u njegovoj domovini 40 godina nakon smrti nema jedinstvenog stava prema ovom književniku. Istovremeno Andrića svi isvojataju i odbacuju. Naši. Ali su oni prije vodili polemiku da li on Srbin, da li on Hrvat, ali on je pisac jedan nenadmašan. Ali mislim da mu treba vratiti njegov značaj. Prije svega to je jedan veliki pisac jer svijet ga ne bi prepoznao kao takvog ako nije to. Neki nalaze u njemu nekaj pazar u svojoj politici pa ga posvojataju jedni i drugi, ali on je svjetski čovjek u svakom slučaju. Ja ga ne doživljam nikako. Nova historija, nova poglavlja. To je bio komunizam. On je samo pisac onih koji ga čitaju. Nažalost, ova godišnjica je ponovo pokazala da je on vrlo malo prisutan u Bosni i Hercegovini. Uprkos dugogodišnjim sporovima čiji je zapravo Ivo Andrić, nesporno je da su njegova djela uvijek tražena. Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača zato je pripremio novu knjigu Fratarske priče koja sadrži 10 Andrićevih priča čiji su glavni junaci bosanski Franjevci. U umjetničkom dijelu nije potrebna nikakav komentar niti ikakva dopuna izvan njega samog. Ono je cjelovito samo u sebi. Hajde ljepota. Samo sebe najbolje objašnjava